LBS Suzuki 22nd Interbranch UAMA Football Tournament here to te semi-final game nung zok kan khel do na tunai matson tur te hi DURTLANG le Republic Veng te ania chuni in khel monam tak kan mule han bai sei tai la soita kangit ve ania Republic Veng hi no champion to anni ten jersey sen lam te hi Republic Veng matson tur DURTLANG lam hian in 4-3-3 an manga match masa in khel teng bok kan tun in khel aben 4-3-3 ve ron mang le 4-3-3 hi tuin nge din chan pui jok don ni sei do khan ni mai ro chu tiang em kan mulem lawa in khel pot luang takin ngai nei thei khan ya lomom viau mai vobi ka hun tha nei mai ro chu goal som pan hin khung to a goal chua hi trumnga an nei to boka khel chelo khop mai zirte a goal a vasa vat lawam ve goal kan muta der mai zirte ball ron thon lu kha khop mai a khami ball perlet lute nem pera chang khanin dan moya mo goal thatakan khunge zirte chui khenen taila adu thu samina sut vak lawmi oti thei ni mai ro chu a tha phian lute khianin ben chu beng tha mai ro chu second ball ron ma kha dan moi tang khanin suilu lo phal chi ni to lo ni team captain zirte trangkai ngai trangkai chun zamai non le tai la khi goal alu te ni khimi po hi to lu te beng chok tha khami kha chun dan ngai nam to lo ni dan moi goal thata ka khunga Republic Veng in sikhat fain ma an throi ta ni midfielder angin tu hen ron manga ron che thavio mai goal ron khung ha la team mo chan na kha chu thadok lo ni wal puya chui lom thin box sia penalty thapo an last match sa lo chui lu to ni kha zirte a ngai te bang chui sang tlong liana la om le pek ve mar che ball ron kala kha tawna thar deu turang chi kha nia zirte ball ron chui khian non le tai la he a chui sang ang reng khop maya tlong liana tlong le he chon pui FC faka tawa thakop mai zirte tan zirte alaya valpui te honoma zirte gola daluta thatok lo an mai ro chu Republic Veng game anung ri viau mai tuna chuan chungnunga no team tan polowin lan to khania tangkai thin viau mai gol ni khong toin la kalmeka zirte a kha chu an bawi don ve valpuya Alfred gola thon luta tia han sei tur hi la om lutuk lava Republic Veng lamero chan sang create nual mai tuna pokhan fakte ball receive thatok lava khanin dan moi khan han dang hlei thei lo deuh khania mara chen siam thachak khop mai DURTLANG lam po chu tiang tho po khan ni theyang chu tiang thil makhan ron lan tira an si phron su zau khanin tun rong hin ron thlenga ni nang dai ve anu yom hlenga next round lut te long puyom ve le don boka tiang te chu ni a tha thit phim to khan ni boxia shia tam for wang maya corner te free kick te hian hlom thei khop maya DURTLANG tlang hnung lam hi Munes Isaac gola try thut mai mai ra chumau ta kal lava sang khatani Isaac soitang in Hyderabad player an hiya off season a mel kan hu ISL player singami thamona tangin Isaac Vobika lo ma chu thengem Vobika chance ania space ava sang ve Vobika ei tum dan chu digrenga mai ro chu sepa Isaac va for lu thave Vobika tan phatachi lo ni Vobika ball sat kha la reit ka an chu sak thavio boka dalu thatok ta lo ni hriata mon zawaron clear e zirte chamare FC player dalu thalutuk maro chu Alfred ani Alfred the box and right and left back Marka sa tangin sang lura
se fama marze vobi katan vobi ka gola trya havan olsam ve are satan are se kan soi do thin cha mari fc goalkeeper ania khating ha tan chuna har sato lutuk lo ni markasa sang lura gola vang maya are satan har sa na thleng nem love goal shot fakte she ta pe kha thaviawa mai ro chu ron tlua mune sakhian ball kha tel loi mo ti theini saka ladam om chun khan ne tun din hma po 1-0 ma throi me ka du tang la me hu than e mai ro chu tlong lian ron lang vele lol me ron tau chuak sira da phei wang mai thado no mo de thapia na hria da tan hria da le chung no hria da na kat thal tu hria da gola try zirtea second chance om zirte gola try a pat lo om ve a gol lo ta la yaw ma mai ro chu nung laman peta zo ka mon zawa ale ti khan second half antrana republic veng lam hi kum sang ni paria ta te khana van doi jok tun nai chobi kang han ti tai la khan an lo tang to a final a hianin am veng south an ne ani DURTLANG lam hi trum ni final an lo lu to ma se van doi zon tang ve ve a tuna khan hun tha om le khala mai ro chu van puya van nei trum ani tlat lo DURTLANG lam an counter ve le khala second half munesa first half munom khania aresa thok chungin a beng chuaka hun thala om sun jam zel mai ro chu thamona shot man lo ni zirte an hena chu saka throin mangaya mai ne na bok ball le du chang gola dalu thea mangai gola dalu ta mon chawa to choka Isaac ai Hyderabad ta na khela nia ron lo ma ron da thengem Isaac a vor lut chemi lo chuti ro chunin tlong liana Isaac ale zirte kan te sin theyanga zirte kha chan hlom de wen chua theya Isaac hi ron three hlom venge bo Isaac a da lut chemi lova mara chu gol ma ta ta lo kha chu vobi ka non to thin ni en tai khi Isaac bol thon lu khi lak lo khop mai tlong lian te wen ron da chuak theya vobi ka ron tau chun sam vele mai ro sang thet to ni kha chu Isaac a ball drop tha viau maya felkima mune sabok ani Isaac a first touch chuak nem ta viau maya tu na ri chon vobi hel da tha thei review in lang kan thlir chin ari chuan red lam jok DURTLANG lam hun than mang tang kai teu thina mai ra chu vobi ka ha soitan santos trophy mizoram team tan captain lo ni thei to thin ne mai ra chu tun bi ka chan mangai hanin angam review maya khatia hanin thak zau te po munesa Shieta fall tat mai Joseph free in tiếng thu anh nói xin tay là khi tụi nó thiên sang khá suy tới khi anh đã phải Joseph khi anh suy tới khi tụi nó hắn lôi lăng đeo ạ Republic veng anh chặt ta khani á in khe lắp mũ nó mà tụi bóc mũ nó lại với mấy Joseph zirte drop phụ tốc lật lâu mấy Markasa vật lút văng mấy ở đây sẽ tan ổn sắm chỉ này chắc Markasa train thầm à thầm train sang lura thầm này là bốc thầm thu ball xem như là vậy DURTLANG là mà vắt keng là lê mà vắt save cho về khá Aresa kan soi to chin Isaac a hanti mà một sáng này turin hun tran này ya amai rồi cho Aresa paltlang zo lo avan beng chuak cho về nó lại tới khi thầm là ball dalu khi du thu sa mà tran này ya Alfred na keng zo du thu sa bốc ani Isaac a phau yom về Aresa goalkeeper trami kan ti hi kan sei sual la ve a beng chuak rang lutuk corner Markasa
Shita da travio mai cross atan cross sang lurang bata nil ve kha chu hello dan sak thakop mai munes anin abet zo kan tanga le lama chang gol khatan neya gol khathi andu tok ni na langan lan danai chon hi an bet thap to maya awol khiom thei to lo ni Jose Moret long shot kan huwa kha chu mo ta chon kal se hlom tak tu pani na kal to a be thap khin ta chon poi lu tuk to lo ni Valpuya chan som le ron zong zela Valpuya bol pek lo fakte tan kha chu chak DURTLANG lam hian an ron su ta ni chuanin minute som ko chunga top lo chuanin extra time khelanga yanga yang chu ni ro sur wang khanin an boi zo ba DURTLANG lam hu trauma Alfreda gola thora khama perle Alfreda lom thin china po khanin Isaaca shot lom ta karon siam sak to tu da po khanin are sadan lo maron thlen le mai ro chu DURTLANG enon le tengki Alfreda hun thane khania lom viu mai across doni mo tia gola push dai sia are sa point ring man lo mai ro chu ang lura ball pass le Valpuya an patang thave muan zawa ni la nga DURTLANG lam left back okay si the ball train Valpuya an chep ne china masa fall sil chiu zirte team captain ani an china khanin free kick kha lom takin ron chui to a loma da leng em zirte gola thon phaya lute lo man tum kha lo man tiang kha ball ong kal khalak lo cross a Valpuya through ball ba thave Johnson ne a sheta a kat nan lutuk Republic lama ka tiu yo ve kha chu gol ngai tura ngai to a sheta ok lo ve en non le te khi mon zo he kat nal box sia mon zo kat nu he sang lura kat le a mau ta da tat đâu ni Valpuya sheta ma boka Valpuya zera ni la ha ma Valpuya gola try a chui chemia lo boy nara Valpuya kan soi to thin Valpuya nge mana changa Valpuya to halan ni renge gol moi tak mai ron chui lu ta renge fan support hian lam dol mai Valpuya tai la chui na la ki hla tau tura siam tura mo kan ti lai khanin gola try a ki top kon nara a ki partan chan sam lo lu te tan a chui thalu tu kani enon le teng ai chiang zokin Valpuya chui thakop mai ki top kon nara gol ki partan ben harang kha chu Shita zirte vakat thaim nan moya gola try a lute lo man chat mai Isaaca gola thon lu ta chemi lova mune sabokani chung poron lut thui ta khomai gol thazak mai kan muwa aba han moi te renge DURTLANG lam kan soi to thin beidon na hun tur lom lo kan ti kha ti han gol khatania aba han thate renge kha gol zet chu keeper are som lo ni chui tholu tuk enon le teng hi chungnunga septe da tholu tuk kill box se to corner thoni kha po septe hi so delay FC player ania soidang khan etike te Bengaluru te additional time hi zang yom dong kan la tha chi lova Tuan liana lute soitang in hun thawm chen sam zela Isaaca tu kan mongkhian center pon ron pel thadu mang to lova long shot kan mua boy về kan soi to kha chu goal moi rất mấy kan mu xếp tia long range goal moi bi kan ni kha chu comeback om thei kan ti kha football a chen eng tik lai point enon le thank you xếp tia shot thani are sadan dan man ngai naw lo space nei tha box sia goal tha takani comeback ro puilu tuk kan mu en la tang hi Delhi FC player ani sep te hi chui lu thani fa boy te renge kan goal din mun chu ni ta ole dikhan hun pa ngai za
zirte hi free kick te corner chui te hlom chho deuh char char mai a no ma da leng ewa zirte awa sang ve kim thei tur khan in din hun thatang ding kan han ti mana san som le hal a thel tlap mai DURTLANG laman vawi don ve kha chu lute lu shiata gola chuya ala van nei hlei theilo shiata bokani gola traya lute boken lo dang le shiata van nei theilo zirte a chui chemia lo lute zirte da fu chuanin chan som thania ba hlom ve zirte chui hlom thina lute ti sual du to lo beng cha ron chui hlom le pek viau mai ken taila sir train melam sir tang khian ania gola try chim bokani beng chuak tha khop mai lute zirte bokani a zirte a lo le pek ve mun ne sa te man tau man lawa comeback trúng hiến lần tir na ni ta ni a bắt trái chan soma shiata gola ta thing em map pan ni a van tuai lak lo hai hi a ke mui ni tat lo zirte bol pek lu khian taila du thu sa ma tha ni ya mon zo le chung nu aten an tait man to si lo khian taila a lute a beng man to lo bang mai ro chu khanin extra time khel ngai ve in khosa tin DURTLANG lam comeback le boka tiang chu ni 2-0 tang thau khan ni kha poka Lampot Hawaiian DURTLANG lam chung nu gola try a aresa ha chu follow mai thei bok zirte ran sui phei wang mai dan moya Joseph ball lo tat mai Republic veng lam chan soma badalu thave shiata la ka follow ma mon zawa free kick shiata ball kat khaba thave sei toin ni hi faka entai la ki faka khianin Joseph hi beat thakop maya fakan a through ball no look pass thakop maya mon zawa Republic in an sui lu tani chuani a chaklang torinoma an hun thra nei to berani to inarinom tun game a chuan penalty shiata le zirte tun game a hun thra to berani to ang shiata gola try goal kan bule ava timing rem em goal thabik Republic veng lam na khen tu tur goal thabik shiata kan soi to thin avan duaya amai ro chu to pa chana van nei ta free kick goal thabik kan muah lute tan dan ngai nom lo kan goal in mun thi tu ni ta goal a chui lu ta ava han thate reng em khi keeper tan lute tan chan som lo a lu thabok sia kil sia Republic veng lam goal thum goal ni ma hruaina en teng khi a chui lu thatu ka ko box sia dan moya ran dang thar in khela zota in khel mu nom semi final mu kan chang le kan du turang in khel mu nom zang tun game a chana kime khun pang aya Republic veng in semi final